Il-futur tal-industrija tal-gaming f'Malta jidher wieħed b'saħħtu. Dan kien kliem il-fundatur ta' Sigma Group Eman Police. Din is-sena hija tmien edizzjoni tas-Summit Sigma f'pajjiżna li attira 25,000 delegat, 1000 esebitur u 200 startup minn 80 pajjiż differenti. F'kummenti ma' One News Eman Police qal li s-sena wara oħra dan l-avveniment qed ikompli jikber tant li kumpaniji li operaw minn Malta u li ilhom jesebixxu għal dawn l-aħħar 8 snin raw interess minn swieq lil hinn mill-Ewropa. Dan jawgura tajjeb għas-settur tal-gaming f'pajjiżna. Illum il-ġurnata dawn l-istess kumpaniji li kienu Malta 8 snin ilu u għadhom Malta qegħdin jittargetjaw swieq lil hinn mill-Ewropa, Latin America, North America, is-suq Asjatiku. Ġifieri fejn kumpanija qabel kienet timpjega 50 ruħ, illum dik l-istess kumpanija timpjegalek 100, 200, 300 ruħ. Is-settur huwa wieħed b'saħħtu ħafna u lilna jimlina b'kuraġġ biex nibqgħu ninvestu f'aktar talent biex dawn l-events nibqgħu nkabruhom sena wara l-oħra.